Loron dia ba telespectadores GMN TV no ouvintes Rádio Nacional FM atus ida ponto ida megahertz. Bem-vindo a programa Haburas Vida Espiritual, episódio atus nem hatnulu resensia, hamutuk fale ho Padre João Bavida. E episódio dane ita sei hanoi hamutuk reflecte hamutuk konaba santo ida nina narang São Calixto Caravaggio. São Calixto Caravaggio, santo ida amululik e missionário nomos martírio fiarniang no Salesiano. Tama sama kau hili atau refleksão konaba santo ida ne, tama iharazão importante ida. Tama santo ida ne uluk mai halo servisu heite ni rai. Batina ruan ni larang molok nia fila fali basina sai martírio haneba no nia sai santo. Ita buka atau hateno ituang konaba ni Moris. Nia Moris iha Turing iha Italia, ia dia 18 de junho 1903. No nia tama hamutuk ho congregação salesiana sai membro da neba. Bahira nesse seminário bispo ida narang Luiz Versilia husi nebe nudar missionário sina nia ba iha Turing bahasor seminarista sira no iha neba nia partilha nia experiência com nova missão iha Raishina. No iha momento neba Calixto Caravaggio nia sente nia ane inspirado tep-tepes no nia karak atu oferecemos nia ang ba missão iha Raishina nian. Tamane iha lorong sanulu resingwalo fulang Maio 1929 nia simo ordenação nudar nia mai hamutu ko Calixto Luiz Versilia iha sina. No iha 1930 Calixto Caravaggio acompanha Luiz Versilia sira bahalo missão ia fating ida ia sina neba. Mabe banhira sira halo viagem hela pirata sira mai hak basic basira no tamba ia serne viajane sira lore hamutu ko sira fuinsae mane no feto sira. No pirata sirne hakarak atu estraga fuinsae feto sirne. Então amu bispo Luiz Versilia no amluli Calixto Caravaggio sira nairo hakarak atu defende feto sirne nina dignidade. Então ikus tiamai buat nebe acontece mak pirata serne sira hasai bispune no amlulukne ba fating ida no sira ba ohotia sira nairua nudar martírio ho di defende iha defende direito dignidade no feto serne niang. Ta ikus tiamai am Papa João Paulo II proklama yatinang rihung rua proklama sira nairua nudar santo ya Santa Creda. Agora razão saída mak hau hakara kalau refleksão kona ba São Calixto Caravaggio. Tama hetina 1927 Calixto Caravaggio nia mai hela iha Timor atau halo missão ihane. Tamane mak ia 2027 ya congregação salesiana iha Timor se celebra 100 anos presença salesiana nian tambah hanoi fali konaba Calixto Caravaggio nebe mai serviço iha rai Timor. Nia hela ihane no sirahau loka sekolah ihane no batinang balun nia larang. No iha 2029 mak nia husik hela rai Timor hodi ba iha sina. Ba fali sina no ihane ba mak nia hasoru nia vida martírio niane. Taung idane santo idane be dala barakliu ita menos promoção iha rai Timor tau ema ladung kuine senia mai be atu dehan kata kia santo rua nebe hitangona mai hitenia rai. Primeiro, mak kabeledean São Calixto Caravaggio ida nebe mai hela hitenia rai batina rua ni larang. No segundo ma João Paulo II nebe mai mais ou menos lorong ida iha hitenia rai Timorne. Santo na rua mak samana hitenia rai nebe kuine siruan sang Terra de Santa Cruz e Terra de Santa Maria nebe iha ona santo balon samani ni ai iha hitenia rai ne. Em 1929 tamba situação iha Timorne dokliu husi rai selseluk missão salesiana ane san dogmos mesak de tiane tahun superior bot sira Roma haruka Calixto Caravaggio sai. Mabe banhira sira sai sira lor ho Timor ana insia bahia Turing no haruka sira tu estuda no prepara sira balon tu bela sai salesiano. Mahusi serne ikus mai iha ida nebe consegue sai salesiano irmão ida nebe ikus mai nia mate iha Portugal. No ida nemak sai hanesan primeiro salesiano iha Timor. Agora tamba saída ma figura santo ida ne importante. Primeiro laos de tamba nia mai visita Timor, mai be tamba nia fossasing kona ba nia fiar. Banhire iha Timor nia haturu nia paixão ba emaki aksira. Nia kerek surat ba nia inang hodi kolia konta historia bara kona ba o insai hane nia dedikan nia am balabar aksira
ni hanoring katekese atau forma Timor Wansira iha momentu neba. Segundo, ia tina idane ita iha Jubileu Esperança niang. No Papa Francisco hakere bula hakere karta ida nebe konvoka konapa Jubileu Esperança niang ne deang Esperança ne la halo ita niang na kraik o Esperança ne la bosok ka Esperança la halo ita desanima. Tau ita precisa tu karmeting Esperança. Então buat ida nebe sai hanesa modelo Esperança niang mak saida. Modelo Esperança niang mak liu martir sirane. Hanesa São Calixto Caravaggio. Martir sirane sira halo rejeição bahia sirania vida terrena niang sirania moris rainiang ida nebe ita harewa hanesa benção maromak niang nebe esensial importante lima ita emak atu bele moris. Tahun presente botin nebe ita emak moris atu dadais atu halau itania vida nudar ema bye-bye. Mabe martir sira presente importante dan emak dalam rumah sira recusa tambah sirne fiar yang maromak tambah sir hakarak atau defende sirne convicção sirne confiança iha maromak. Saida mak kalau martir sirne iha coragem atau bele oferece sirne ane tambah sira iha esperança bahasa ida ida nebe sayane sang objeto itane esperança mak moris rohan laik ita reza he credo dan kata kita fiar iha moris rohan laik dan mak saya itane esperança ida nebe sayane sang horizonte ida nebe ita hateke ba atu ita hotu lao bele to obaneba nune ita bele experiencia maromak ninia salvação ita bele experiencia vida rohan laik niang idane mak kalau martir sira hanu dedika sernya ang niduni martir hanesan São Calixto Caravaggio hakarak fo hanu ima ita lili ya Jubileu Esperança niane atu ita hotu na fating habot ita ni esperança ita ni fiar iha maromak esperança nebe nina fundasi meeting iha caridade halok dia ksira ita halo dia ko intenção principal maka atu ita bele experiência moris rohan laik niang. Segundo, idane nemos convida ita saranin sira atu ita continua oferece ita ni baya serviço missão niang hori hak lake maromak nina evangelho. Tang ita hotu nudar saraning no Papa Francisco iha ninia karta nebe bolnarang Evangelii Gaudium número 120 ne dehene ba saraning hotu simu knar atu bele sai discípulo missionário kata atu aprende konaba Jesus no hatene konaba Jesus ne laos det husik ya itanya ane det ndor itene conhecimento pessoal mabe atu ite coragem atu hak lakin Jesus itane ba itanya maluk seluk itanya target ba misama saida primeiro emasira nebe lasimu sidauk simu konaba maromak ne futar lefuang mabe na realidade ya itena contexto timornya itara kata kita ni emasira evangelizados mabe sira precisa atu ita fosasi na fating konaba itena fiar segundo tarjetu ba evangelho ne mak saida mak selos mak itena maluk saran sira nebe sai sarani ona sira nebe katoliku mabe sira karek ladung aktivu ya Santa Creda sira nebe ladung aktivu ya serne fiar sira nebe ita bela dehan kata simu te fiar maibe haluha atu moristur sernya fiar idane. Nos terceiro mak baita nebe karek fiar naing ona nebe ativo ona ihetene vida espiritual ya Santa Creda atu ita continua habot idane habot fiar ne atu ne emohotu nebe sehate kama ita sira ihamos esperança katak iha fiar iha buat rumah nebe liu iha fiar iha sentiru nebe kleang iha fiar iha solok iha felicidade nune bele convencemos sira seluk atau tahu iha pratika fiarnya ne. Taman emang lihu si modelo São Calixto Caravaggio nebe uluk hamutu komisionari sira seluk Dominicano, Jesuita, Canosiana, Franciscano seluk tang sira lori fini misalnya mai tener rai Timor no fini dane labele matedet mai fini dane uhin lorong saya hanya sang itanya responsabilidade atau continua hak lakai maromak ninya reino bai tanya maluk sira bai Timor wan sira hotu atau ne itanya fiarnya sai bot banafating nune iha rai Timor ita continua hakasang atau sai masing rai ninyang nona Roma mundu niang laos de bai Timor wan sira mai bemos ba mundu seluk ohin lorong ita rai realidade itanya maluk Timor wan sira nebe espalia fating atau ba serviço mai be além dane sira lorimo sosira rikusa importante ida fiar nebe sira hak lakai hanesan iha Korea hanesan iha Australia iha UK sirane hotu saya hanesan agentes evangelização fauniang iha mundo rai klarang
loron diak baimi hotu enai maroma karaik bensang waim baimi.